Nyama pa. Pak na. Wah, pelan ah. Pelan maga kaya wakku. Jambang na mimi tu ngerang. Manda sih kak, ada nemen sih ngerang. Malah satu ngekaya makku. So kaya mau boleh ku makku. Lebih ke jok ke kabel apa ustaz. Jok latihan. Sekali pa mo biwa. Gue silaw. Si yo ketag bela. Siya taga aku boleh. Nagkatama-tama galama aku sole. Pantas ya magalata sole pak. Teman-teman tuh aku magalata sole. Asal kepepatah maka dah. Kau jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kecuali tak gelete. Lebih kejauh ke tona. Nila, Andra boleh dah. Baik itu bawa di perenwangi. Oke? Kau lo. Halo, kamu mau pari-pari. Kamu ketemu itu kan? Tak dikiri sebagai preman. Ketemu itu kan malah derame. Awah, seruntulan segala rahmat. Kile-kile lagi. Ditunggu selepas kita ye. Iko cokain. Tanya. Tanya cokai Samsudin. Yes. Tega si Samsudin. Ini iko cokai te. Kui itu tampom jo kuma prema ku kampung akala dari metomi pilih aja mamu. Tapi magala aja mami itu daripada Joko melo duina tawe. Itu baru cokeng. Jangan macam gitu. Bisa kau kalau. Wah, gengs itu mengoy. Cokeng makan kanji, cokenji.
Ya bang, agak tahu semua alam orang itu tangai ti Iwe tahu kiti kombas mu perhatikan. Itu kamu jatuh cinta sih kok kiti. Anda samtong ngawe iko ceng. Pa malas setong nanti gak agak makun reloki ko. Kesika gitu lo jatuh cinta. Ya iko, sembarato hatamu poko tu. Aglo ala jatuh cinta kiti na. Ega nama makun rai. Iyo, mega memang. Tapi dia agak loki ko. Anda samtong ngawe iko ceng. Yeh, agak misengi. Kedai dia makun reloki ya. Pura meneme mutane. Nulle mega tom loki ya. Cuma masiri-siri memapau. Tega tok kalau malah. Mega makun reloki ko. Itu tak masa detail silon na. Di mana pas di nang kuwi tak deh. Kecewek-cewek emu. Tapi jadi baper reloki ceng. Aja mama lima dah. Namu toni dia makun reloki ko. Aja tu na tapuran lo mo poji. Paano mo tiyame to na meo silo. Nana ye. Nasa si burano po ji. Teplo ang basi sa kutu. Cenge, mama ngomong mayro. Klo mo ba jo kumele ka. De subawa na bolang. Wah, de ke loka jo kemele ku cenge. Lo ma mer ku jo ke belapa ustas. Asa pur ku pedawan ni. Kede lo nama tengah latihan. Ma ple tepat cewek-cewek kenge mo bahas. Temisel langsung pawi. Klo ki silongang. Wah de, ya pereng ngerangi mo he. Hingga mamisangi. Ku tak kelupa ko na. Tapade mo po makun rei. Haha nana ye. Tepesir na pau. Cenge jewe tapi mosi. Me, tu jawab na belapa ustas. Ceng, ada cewek. Iya. Ada cewek. Ngita nih kecil. Mana naik dia nenu Sinang ini nenu. Boncrok si pale. Untuk tepak keserok kue. Woi, magi telinga kue. Maklum nih ceng. Muka mai. Tak kenapa minta makun re lalek ke kampung Biasanya matomi. Apalagi. Lalak tu itu linero. Iya, tapi di tomo ke pamangki bebe makure lo Mapa ke siri-siri tok ketai. Ah, sorry ceng. Dua kate. Hilap kau nairo. Tapi jolo. Tega sih kata pemalas ero naro. Oh, iya itu isengnya. Tepak ke bawah me anak kue. Tapi dia nyata agak Matu pipilai pikir gitu. Silong na jolo joko kute. Pak perlu itu kenal rumah kunri. Cewek. Enggak tahu sih lo gora-gora. Ye, magi ki. Enggak jide. BTW, bisa ke diriku dan dirimu berkenalan? Cidik mang kali. Ah, iko masih siri bang, iku yo lo cewek. Wah, adek, kenapa dia senyum-senyum ki saja? Kenalan sama kiwe dulu. Siapa tahu bisa kan nanti masuk di hati kita. Ye, pek tu je cerana lo ketamu ke hatinan nah. Ku tapa mu di tama kalen nah. Wah, meko-meko no yo li kece. Pak berjuang seneh. Sorry kak, tidak sempat kak. Banyak kerjaanku. Tidak bisa kak lama-lama bicara sama kita. Wah, makin we itu deh. Kenalan sama kiwesen dulu. Pak nangis kak tuh saya. Nana ya ke siri-siri nah. Betul Kenalan sama kide. Ah, ndak bisa kakak karena kamu. Malah Selasa aku sedang kuliah.
Wah, ada yang tinggalkan ki. Kenalan ki wede. Ah, kementerian anak aja yang kelinga ya kenapa? Dek, kenalan ki wede. Dek. Dek, kenalan ki we. Siapa sendiri Mamba Pamulang? Mamba Pamulang. Mamba Pamulang. Hore! Hore! Sorry besti, saya duluan. Ya, Mbak Nogati. Awas salah. Mati. Liwang. Oh, jatuh cinta sih Kak Tia. Ah, menerima anak dong nih. Anak pikir lo dong oh. Sembarat non jatuh cinta. Ya wes sedih ceku mau tamakir untuk cewek. Sembarang nih lo jatuh cinta. Yang penting kau mbakmu. Gas. Masa dindi. Lo mungkin mau kasih poji. Dah pulai. Nenekku menjadi mes cocok teh. Siapa tahu laki ku nenekku. Jangan demet tuh. Ah, kepikiran? Tangke nih. Nenek naga. Kedene lo alena. Daripada mondro ko letu macu jomblo tutu. Agak tuh ikut tuh. Aduh, rusuk ya. Kayok macul. Jolo ceng. Nyake lopo na doa rumah culen anak. Alena me hataro. Puah, laupe. Macule makun resi. Melade tonga kuitin sap ceng. Pamanta prema jok macule maku tapa ne. Maka si kue iko. Nulem cina tau memacule na. Siri-siri ko. Adi besti. Iya. Tukule mani ama cule maku tuh. Cule-cule aku maku tapa ne tuh. Ya pas tas milo jokku sapa. Aku perlu acule berbi tona kak. Pastas. Sesuatu dah kina suawar. Besti. Macule berbi kia matu dok. Iya, Dok. Macul ni plepe mah. Pastas. Oh, pastas. Jok pastas bile. Oh, pastas. Sila ada bawa mau gor-gora. Padi ka ustas. Jok mah balu-balu. Nah, anak ini apa sih napau? Lele nih gora-gora. Memang jok nonton pastas. Oh, dah ustaz. Yeh, lah kurang ajar ah. Anak ustaz kuro. Wah, aja tapi mau ustaz. Mak bonga-bonga mi ina. Tanya kakak kelas tak rodo. Lah masa dengan sendiri? Kuda usaha lah cowok na Fitri rodo. Kui ta cantik na Fitri. Na kalau Fitri ku rodo. Na temodla ero. Tadi sih ke pastas malam minuman. Doding. Yolo. Iya, tuh cerita na naik kuro. Woi. Ah, menre temponi an cerita. Bang kelingi to nairo. Maka de ketemu modele. Aja je mau macai panu to ngamau po he. Iyo. Anu tonga kutu. Niga maka dah modele. Buktina Fitri nama akun paling cantik ku si kolata. Lo mata kia. Apalagi aku ya mi apanya bangsa tu. Nulle lo tomo kia. Mesiri-siri mo poi. Tapi de metal lendi. Lo kaku bangsa tu. Padi si tanga plete ku na wedi kita jatuh cinta. Ya ni kami tu je loki ko. Magangare Fitri loki ko nule masan ruangi. Pak Ustaz lesu na yolo. Meta lesu.
Agak sih cok tu jamu jok mai. Anu je Pak Ustaz sih. Ayo ro, le Rahma. Lo ni kira matong-tong latihan. Jadi si lo ngejok siapa ki? Rahma. Agis mau almondro tu udah ketu. Wasa lo kejok latihan. Jok namai macam cerita si Bapak Ustaz. Ya si Ron anak mah kurang ajar ae lo ilati. Ilati si matu. Liwa kalasinna. Wah, ini mah kelas Pak Ustaz. Matong-ngetongan na ye. Nona matong-ngetongan latihan. Janji kak Pak Ustaz eh? Berjanji kak? Latih nawe Pak Ustaz. Cona sedikit ini cala preman. Pekuro carana di. Nama beluk-beluk tokak he. Pakun pala cok he. Kan iko wang. Mamula ni muka semaneng jurusu eh. Iko na pala jolo latih ulah Rahma. Komatong kana watuku na pesiak jok latih wi. Oh, iya Pak Ustaz. Masa diceng? Lo mau kubi ya latih kok? Ngapi aja, sembarang. Yang penting kau dikajago. Oh iya, cocok nih cok. Pakun nih roh. Joko nasi alat tihang. Oh iya Pak Ustaz. Kenapa Pak Ustaz? Iya. Cok. Atau ngetong ke latihang. Aja sih mau kelasi. Oke sih Pak Ustaz. Jadi dia mana coklat tihang? Bila kata nak sedih malah laleng. Kontrol melapa-lapa aku rati oleh. Gelo yang relatihan. Mobil lemu apa kah? Wah, dena cawe ni kute. Hai, kira-kira sedih meter amar. Nak kena lele mak konar. Itu enggak itu tahu tahu kia. Tapi deh, yang itu kurun tui. Tak ni cala. Tenan aja. Masalah kuto. Tak tahu doang. Yuk sisanya pilih sapai. Paya, ditong itu namanya aku dia purut calan na air. Jolo ceng. Aja ni kapal masalah ada juga sapai. Pakainya tarate. Agar orang masih ceng. Iwa gelo yang relatihan. Oh iya, mungkin lo tuh ngetar. Pamalapa. Woi, Becoketar. Magis ni goreki. Aja ni mursu ya. Nanti jawab kena. Lalila sedih aja remaku karo. Kira-kira kah sedih? Wah, aja ni mursu. mah gini na lepar ro. Woi, lepar ko. Hello reng, tan ranton calabay. Oh, makajaan itu bacaannya roh. Lu kena aski lebih. Aku masuk. Maka dekat calabay. Magay, mempucai ga? Masa nih lele aku kerja. Cala bawan nih. Man rasa nih ciceng ya. Ngisur ramele kau nak galung.
sakat tuh. Ini sih. Awan jolo mewah. Mulai ni kalah awang tapi mewah. Bisa dina level kia mewah. Nego baca ko tuh. Kami ko ang itu itaw. Aluro ko ko eh. Betul soti bos. Ini nga tayo cala. Jadi lona lati maraga kawai. Pemanasan lo. Ludusan lah mesti. Lo si lurusan dah lah Lo kule tihat tadi. Lo gitu. Udah play salam. Agak sih. Namun na pici baca tu kemah baweng. Gena ni masa di pemanasan. Kena ni. Pusat sih play lo kute. Satu, dua, tiga, dua, tiga, satu, dua, tiga, empat. Empat, lima, enam, tujuh, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan. Alurun mai. Bae, matongan-tongan mbok lah rahma latihang. Galau mana nu itu culek mu cok? Pak kena tu jolo latihang. Pak Magaribi ni Iya Pak Ustaz. Enggak rata cok sempajangnya. Asa pada pura ki upadang. Maka dah sempajangnya lebih utama. Meto pada lesu na.
tinulu tong ni bola tiah lara. Melada ni daki perkembanganmu cang. Maka teti metoka leti aja. Cona sedih telipan dasar semana. Istirahat ni pelolo. Iya ceng, pamit teko tona sedih. Lumayan bisa diteko. Merah gini ro karebana Fitri di cing. Dia yang ke Mesir untuk gak? Nak kerja tepi sih rampi ceng. Ingra bawah sih sedih. Deh mah, ya waktu tenang je he. Jawab nih useng. Diseng. Panemu ya di tunangku sih runtuh. Deh metu senang kemejok sapai. Dewa semudah nih. Padahal wah asli pojimu biasa. Kuda nih ceng. Pasti nikah. Tapi agak gunana. Merudah nih kak. Nalena belum tentu nih ngeramu pak. Kurasa lah sampai tu. Pebawan yo seceng. Ku coba nama poji ku Lena. Ceng. Upudaku di. Dia nak kiau coba poji. Coba terima pediati. Ya ku berani ki jatuh cinta. Harus metopi siap to tanggung resiko na. Apa anakku jatuh cinta ki? Dua itu bawa itu aja boleh ki. Antara bahagia mina pediati. Kena bahas itu ceng. Belas bawah sedih ngeluk netar. Metas sona soleh. Ega ki welo jok pecet tu. Sembara krate. Bosa ka sedih monrebol. Agi ko na. Jok semua bahas Fitri. Bawa sedih nama gelomut kumutar. Maju aku bahas sih ceng. Naku dia meloi. Sukrulah ada kaya. Pasan nak ada kati. Mulai tomo saja malu pe Fitri. Dia mengarabu di nosa. Lagi baca buku.